Oi teti nyantel pikir aturan keluarga besar besan berjanji kemanekan daun pulus kecirina son ahli waris Cisarua jadi buat kelapa bahan pikir ulah duduk bayang baik berimut kagelang duduk arikilakan tepung lawang dajangan jenisnya dilema jalan kasuban loba pisan pepeng kuat nunggu mulung son ahli waris jajatung merejam cina dan nasi kamanehna kaya teti nyantel pikir merejam cina kamanehna daun pulus kecirina no jadi bahan pikir serasa bang ketiga tuh apa haji lili anu pake ampun tiga tuh kartu Natalina gorgogotan di kanton tinggalnya di kanatong tinggalnya Rina sapana jalan sore apa haji lili anu mana kapayuna deh lele oh iya haturan monggo kapayun apa haji lili anu panggil haturan yang guna Bapak besan salam Pak Haji Lili hei Bapak besan anu mana hehehe kamu itu Pak Haji Lili kamu cari cepayun adik goyang-goyang digeong-geong adik senggol-senggol tosila Pak Haji Lili deui Pak Haji Lili Bapak anu mana Bapak disayang sayang Bapak Haji Lili anu mana aturan bayang ampun ayo batur-batur rangka rumpul rang hiburan babarangan ayo batur-batur rangka rumpul atuh gunang gunang atuh gunang atuh empi anu mangge disasari biasa Pak Haji Lili cor apih pitung kepayon apih pitung sor aya naba apih pitung jadi loba apih ari pitung boa eta apih pitung adeui ari palang sia eta Bapak apih besan pitung anu saya aturan ujang BI ujang BI anu panggil ampun tapi ujang BI
salaman di api pitung kamanehna ampun apih pitung aujak VI kana itu aujak VI kana saling dipayu piraku ayaya tosila papayaya nah tu emo boa Bapak Dahya bos Banten hari palang siang Bapak Dahlan Dahya Pak Dahya anu sering la 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 walaupun cerita dosa papayahnya bos padahnya bos Banten silidang dosa ampun Bapak Besan Papayun jangan kalajanan teh sayuna Bapak dahya bos Banten adai api pintu anu api pintu anu mana sanajan seraka bingung api pintu adai boleh tiada mapasti Bapak dahya bos Banten saya Sor Pak Dahya Bapak dahya bos Banten bicara aku apih pitung aduh ampun apa waktu kuring panggil apa jeung madegana hati letih nyarita aduh bagjana waktu kuring wau aduh daging gaduh api lili api dahya bos Banten ada aduh bagjana ari babarengan api pintu ampun apih ari pitung sauyunan silih asih santi lagi Bapak Besan Cisalah pahejeji apa moal mukadi Bapak Besan anu baik bayar lagu apa aturan kepayunan apipin anu mana apipin disayang sayang api dahya anu bagian pilon tepat api dahya pas banget api pintu anu sayang sanajan ditolak tali api dahya malang pojang areyangan sanajan digulan tegang